Niškajši panel, na kotrym svoje vidanje za mladih predstavili redaktori i novinare tih časopisoh, otrimuje še u organizaciji Centra za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh, a na njim bolo bešedi o tim jaki mediji mladi očekuju i co žodaju provazic. Očekivanje su ta da zapravo ova izdanja za mlade na jezicima manjina da sada stavimo u jedan kontekst novih mogućnosti, da vidimo šta su to, koje su to produkcijske mogućnosti ovih platformi. Na Niškajšim panelu predstaveni i naš časopis za mladih MAK, kotri im dostupni i na internetu. Položili smo MAK i na sajt. I okrem čitanja samog časopisu, kjer pojde na tot sajt, gdje možeš prečitati zmak, klikneš i na jedan link, na ktorým već omožljivene i sluhanje tih kompakt diskoh. Teraz iščešenje položeni šitski prešli dodatki, ani ne budu vjerojatnje baš šitski položeni, to treba času za to. Panel organizovani u ramikoh programi komunikaciji medijoh na jazikoh menšinoh na tohoročnim Exit festivalu.